Siyang tiyagayan, siyang tutiyak pili, dayto na dungo ay nagaget alalaki, nauray no napugot, wendo napupre, nung ako na sa ligat-ret at tidayaw miyabab bai. O sabong apinili ay aguk at kakadi, na ayan mo asanga, ket sumambay kami, di mo karlaisen, daytoy kinapobre, amang idadot ket katoy bagi, maadipen kenat serbi. Do siyak to tiyagayan, siyak to tiyak pili, dayto nakadungdung mo, nagaget alalaki, nauray man no nakapupugot, wano napupure, no amo na sa liwet-wet, ang tinayaw miyabab bai. O sabok ang pinili, ay aguk at kakadi, na ayan mo asanga, ket sumambay kami, di mo kalaisen, daytoy kinapubre, amang idadon ket katoy bagi, maadipen kenat serbi. Yes! Makapili kami, nakapili ka magpartukong. Miss Jo. Hello, Ma'am Vilma Valdez. Okay, Grace Amon. Do siyak tutiagayan, siyang tutiyak pili, ay ito sobrat tungo, nagaget alalaki, nauray man no nakapugpugot, weno napubere, no amula sa liwet-wet, at tinayaw miyabab bai. O sabong apinili, ay agukrat kakadi, agukrat ka kami na mo asanga, ket sumambay kami, di mo kalaisen, daytoy kinapobre, amang idadot ket katoy bagi, maadipen kenat serbi. Lynn Guzman, hello madam. O, nagagat nga uminom.